tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya tinaramid dahi siyang Andres dito balay mo, Madel? Nangyag itinatang, apay ka de. Ay nawaw, agdatdaton kadimot ken kaday siya alalaki. Wan, Ay nawaw, san amabaling agdaton ken ka, taadaak nga ruden? saan ka pa'y mat nga inaklun ah? Aklunan nakmat nga minan No siyak ti pilyam, kari asaan ka nga agregat, Madel? Agbaling ka naragsak iti denak, promise. Amangan mat nukun kunam laang dayta. Pudno ti bagbagak, no siyak ti pilyam, aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulom, wano pagparikutam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin asakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel, my loves. Saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang. Adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya? Adalan na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kat makumikom ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisitam aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat. Dito'y balayan nga agnaed. Mukasta, adan nagkinawatan yaw, iti dahi di alalakay. Adda tatang. Kahit pag nadam adagos dito'y balayo, iti dahi di duro. Wen atap no addamat katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimat ano kanayon nga agmay-may saak. Ang mga nudyak mapuutan kat agbakbakit ako nga agmay-may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi iti day di duro nga asawa. Nay, agim impake ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Madel nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy nanang. Ay, adagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay ababay. At nanang, isungag na dakon iti balay da. Husto lang, ti desisyon ko nga agdaton iti dahi abalo. Tasaan ko na aparikot no sa dino ti pagnaidan may. Ay ngam kita agsingsingpot ka ijay. Ninanang mo, amok dagitan, sana masapon ay bagayo. Nakababain mo't no di mo amutar aramidam ijay. Nakababain kan Madel, anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaang amaadal dagitan nanang. Danag yun aya. Ay nawaw, am-amukan, anak ko. Nudadumag. Di kaya agsaw nanang. Di yung magdadaalan timod ko Da kayo kid di mo. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog payla ang tiloko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan! Nya kalagad di Madel. Awan trabaho maya? Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan, mat maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Aginanak pa'y mat Saan ang arobot? Ay nawaw, jak kayat amaldawan ka abumangon Anya? Kagurgurak launay di kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay maray. Kasanumat ngamin, Mari, naaldawan anariing. Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog payla ang tiloko. Agasam man, maray. Maikawa akit din, Mari. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pa'y day di doro. Amo na ti tumulong.
Amangan no agad adjust pay laang ni Edwin, mare. Awan pa'y mat makabulan nga agdandan na kayo. Wan ngam. Ay na, ikampay iti gundaway, mare. Amangan no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kumamare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atong palan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Ginanaka pa'y mo't ngamin Masahyan nakman kit di Edwin. Ay no, apay nga agpamasahe ka kat amo man nagtrabaho akmat itay. Siyempre nabanlog akmat Ay, nawaw. Talaga adakkel ti nagdumaan da iti day di duro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kay di. Anya nga awan. Kat no danangag ko nga imbagam. Kukwam latan no anya tinangag mo. Ay nawa. Anya klase ti kapanunutan dayta. Dita ka man langan. Makapasar ka man. Ay nawa. Anya kanumat ti nakaasaran dayta tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Agda ka man dito'y garden mo anak kao. Wan ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apay asan asimurot ka. Imbaga, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw. Sadot nga ron ano kasta. Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Jakam mo? Ipadas mo man nga ibagakin kwa na dagiti rumbang aramidan na. Ang mga no talaga abdi na mo't mo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no isumot ti pagbaliwan na. De, kaslasyak tinanang na no kastalaan tatang. No imbagam dagiti rumbang aramidan na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita a makitam ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. Adang agpaiso. Adang mga angot ko mat. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilotlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mad. Sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw, Kaskan ka, tawak lang mo't nagkamkamali. day tatidyak kayat kang kakat. Nagado nga ibagbagam. Makatawanan nga agdandan nata Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel tinagdumaan nyo kiniduro. Nalay nga agluto day jay. Kan uray saan ko nga ibaga, amuna ter aramiden na. Ay, anya lakit din ti kasto yung mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min? Makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan da kasi nga aramidag kan ka Di ka man agin di mo dita. Amok nga amom no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man ngamilen. Makatawanan nga agdandan nata. Nga maging gaita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Nga manya nga dahito yung mapaspasamak ita. Na, Kaslasyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musayan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka. No saan lang anatay ni Duro, sa anak ko mamailawan kang ka. Yak kaya't ti may kumkumpara ta sa balak mata. Maminsan pa'y kadamangag ko ken ka. Makitam ti birbirugam. Nasaya at mata nalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti tayo abalo na. Ay nawaw, addan samot nagapaan nyo kan madel. Ewan na, tas sumanao. Amangan mo't no di mo nga minamo tar aramidom ijay. May parbang nga tikas dyan. Anya ti sa anyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon lang nga ikumpara iti pimusay ng asawa na, nanang. At dangag pa iso inarabid mo asaan na kaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga arod mo ti kinatao, nanang. Amo manakaw.
Awan babae nga agunget, no awan makagapo. Ay nananang, sa bali ti ugali day di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli makaklatan. Isumot laang adi mo denggan, ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mo't dito'y balay itay bigat. Jak amu, Mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak amu tasaan mo't ang nagpakada kanyak, Mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro. Anya? Ay, makauma, Mare. Kud, anya nga iti plano yu adwa. Jak amu. Kaslaawan mo't serserbim anak relasyon manen. Tasakit ti ulo mo ilaang dahi nga Edwin. Dahi tangarod, Mare. Tikunak, malag-ananak manen. Taada ni Edwin akatulungak. Ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan, Mare. Apayon, Edwin. Dua alawasan asan ka nagawid. Diyak pa kaya agawid nanang. Ang mga nuur-urayon na kan ni Madel Ijay. Imposible mapasamak day ta. Kaguran na klaunay day di babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Kit no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na apimusa yun. Amo manak ko. At damot laang basol mo. Iso akas tati mapaspasamak ka na kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat amok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta, Mare, Ema. Ayaman ak mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid, Mare? Ay nawaw, do alawasan ajak nakitkita. Wana, tada iti ayan ti inana. Mamasboy day di lalaki. Ay, una yan agasat mo, mare. Nakiasawa ka itinasingpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-am sadut mo. Naameris ko, Mare. May mayat gayam ti agmaymaysa. Ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, mare. Ibagam kan kwa na, ti marikrik na. Hay na, Mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka day tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won, tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ti diyo nagkinaawatan aya. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin, tatang? Anya't kahit mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay, tatang. Anya. Basta siya, nauma akon kang kwana. Inaramid mo ka titimbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv, tatang. Masapul at tamat ama ibagbagakan kwana. Di namin duwa na ibagakan kwana, kat amo na kumamatan ti aramidin na no sumarunaw. Ngam awan lat tamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka. Makiwin na swasa kon kang kwana, tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amo ti aramidin na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop. Si kamagayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talangan ti isungbat mo kanya. Awan mo't tin maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan. Tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Nauma mo't tin iti ugalim. Aglisi ka nga rudan talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no, pag anok ko mga alahan dagiti gamit mo ngay. Palagi plaeng. Tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam. Sakbay a pumanaw ka. Ibatim ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin. Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong diti balay nanang. Anya? Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat ti biyag iti din na rin balo nanang. Tapno amuyo lang. Talaga narigat no di mo ammo tar aramidam. Ay, di yung amin amo tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutang ganti makitin na iti may sa abalo. Inaldaw ang maikumpara ka.
Nakabut-butang mutlaang ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Ninalang mag. No siya, maanusan ka, taanak kakit nga rod. Ngam no sa bali a babae, pangaasim taaramidang kumamat ti may parbang. Sikamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasayad na tamad. Ni Madel nga ay. At ay di balayda. Busy ti garden na. Ni Edwin. At dayjay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano dayjay para itibiyag na. Kasla di na amudar aramidan na. Dahita ti kanayon na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay so kanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, amuman pa'y iti dayjay a tao. Ipagarup na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak-nak mo. Apay mo na nanang. Husto tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw, nagpulong da dya abalo kada kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaw nang wano ina ti panagkita na iti partner na. Arda nanang, di kay masayangan iti da dya abalo. Tas ang lang nga iso ti babae iti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma, ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man kan saan, no kasta asadot ka, ay awan lat ang mukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga adapagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti may sa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Fiestada dita kabangibang a barangay itaalawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay, nawaw! Anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program daya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramatan ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kaano nga rot ang mapanta? Ita kumang malumatan, iso nga inton bigat langan. O sige, mapanta, mukastati ko na. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho ka na yun ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga rot ijay balaywan. Urayan ka.
Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na loling. Invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita. Una na. Nilakay ko. Abi ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko na. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yun. Anya? Ay, iti kaya ko asawan. Tapno maamuan dagiti taktao ti may papan iti negosyo yung nga impatak dariyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayo nga gasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ang ti babae ang nakajacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba ngay? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga mat no adda basol mo ken kwa na. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntupay ng amuray dyan babae? Ang mga mat no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si Kaki di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit ata gumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanin amang sapul kan ka. Umasidag mo dun ti babae kanya. Anya ka ta ti bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak, ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino ka mo't? Nagturod ka mo nga iskandalo dito, yung kat ato ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaang kin katag iskandalong awan makagapuha. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat ang mga numairaman pa no agsawa kiti dakas kontra kang ka. Daytat ikarkarit mo, tinegosyon. Anya, Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo, no anya ti kabaalak nga aramiden kang ka, kan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na, Agnes, aya. Kasladi kag pampanuno. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agis kang talo ka pailaan. Nakalaslastog na giji etat tao. Awan magdakas nga narami dagan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas tang aramid, friend. Naadda kwartam, at damot kwarta kung kulang pa dyan. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno ang muda at ipagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tindi anti parikot, friend. Ay, di nak isuro si Carwell. Amok ter aramida. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapol yu aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakitak anaga pa kayo kini Johnny itay. Wana, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Sana gaputag da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumutin ti panagkita da iti bangida. Ay wana, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall dyan nila kay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakas dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapang. Ano apay mo't nga binakasadya da dya tao. Ag-skandalo kitin. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa kitin ti sausawang na. But nga nakpailaang man.
Iso nga agsasarita tayo ijay barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak ti nakaapak. Iti kastakit at pagnakman na. Marmarwan day dyan nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino ti nag-aapa? Ti may sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang umadda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan no dala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunaan niya ti husto na pasamak. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da Johnny. Iso dayta, makarkarma mo tun. Saan ba't analastong ni Johnny? Apal mula kiti dayta, luleng, bakit? Naibaglaang interasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo idi fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kuana. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot isin nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kung na di babae nga agis iskandalo. Kunak tumag, saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak, ngam adda manan ijay ng agmarmarites, ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak, bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya, adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Di ko na, kat nalastog ni Jane, ta ipanpanakil na nga isokit may sa negosyante. Kahit Iso matlagayam akas deti na ibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na, apay nga isakit mo launay day di adyane. Ngo asino ti husto, iso ti makampiyan. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyane. Ti ibagam kitde, umapal ka. Tanda saya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Oh, ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na, kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamaling istoryang pa iti pakaidimandaam. Naimbaglangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlang kuana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpurmi pa hindi sa usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutong ko. Kasano saan laang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumati agpakumbaba. Iti anya agapumat nga agpakumbabaak ngay. Dakamukin ka. Narigat ka ang kasarsarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo, no saan da akarkarwan. Ayun, ninanaluleng. May sakanumot asumanaong. Daitang araw, naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod dadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita at taong. Nambok lang nga kastoy ti mapasama.
Sa anak latta ko man anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbangana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumot? Gapoy tinaramid mo Nalipatam ka din? Ikasudak ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbutngak ngay? No adda ti kwartada, adamot kwarta, kabaalak met ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mutan ti matandanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang arutin ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang maling aramid. Bakit? Saan ba? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latta na pakaragsakam launay ti panakaeruruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, nalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamay, saan ba't asikatin na ibabay? Saan asikatin na trauma? Saan asikatin dadanas dadya nga iskandalosa asupsoportaram? Naa. Kagandag ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag kaya man ti kasom. Ostula, yung tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam nagiti ka kasta klas iti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanagan, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwarta. Ang mga nung may balog ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kulak man nung natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan alasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anak itayo tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Ay, kwa. Ket ammo nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak meten ti madaksan iti istorya yung nga adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayo. Di yun na yun ang ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay, agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtal na, Saktikal kalabanaw, Oras si kakit madanagan kamutan. Anya ko mga iti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardeng ka. Di ka nga min agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaeng, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag ti basol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isaw-sawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasi nga naramid mo. Amok dayta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugya. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapul amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kat agnakam da.
Kentap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng a madusa, kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya, Urag pasensya ka, nasakitan ng tirik nana. Kalmaysa, italaang agpasensya ka. Una yun aya. Noon niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abidot, kat sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas a mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta, awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ha, makaparurod mo't dagita ataraken ti karuba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay, nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun, nanang. Apay ka di aya. Dagiti taraken ti kaaruba. Dumalon damutin iti arubayan tayo. Mabambannog akon ang mga abog. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad, nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen, nanang. Kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano asimento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tatidad duma, mausar dito'y balay, tapno malpas mutlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngem di pa'y nalpas. Wen, nanang. Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawon na nakaw. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tasakbay ang mapanak iti trabahok. Dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Simang peten ti semento nga order ko, nanang. Mano abag ti inorder mau anak kaw. 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamot ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami, nanang. No akurang, gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. At kita kayo no adat ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan ta na dagsenday jay. Ala, tagkita akto anak kaw. At to'y ti 2,000, nanang. Pangusarak ngay, day ta kwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang magtanakaw. Gusto laang, nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz. Iti ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Ape ka di, Anya ti inaramid mo ijay. at daim pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kan ka. Nalpasin No kasta nga raw, siyak man mo ti adda ipaaramid na kan ka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kahit kulaunay Iso pa'y abalon ko iti pagadalan ti itid yu atangdan ko.
Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wan nana, kukwayo dagiday. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kung tulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay nana, agsubli ak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman nakitiin luto yung anak nga pong. Agrubata kon. Ay nawaw, Nagpartak kamatan anangan. Una, tadapay ti pakitang danang kapong. sino maling? Kunak man no binulag mo, tim pabulag ni Nana sa ludking ka. Nalpasin na pong. Ngamadda ka numat ipabunag ni Nana Felisa. Kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita ma, nung nabandog ka, aginan ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa iti mapasabakin ka ijay. Una pong. Aginanaak tulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunag ijay pagadalan. Naladaw ka mo't anagawid, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawid ka. Kumaang man-mano tinagbiyahe tatang. Tinaw, apay ngay, Wen tanangina kat nga ruti krudo tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid iti alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay nawang, anya ti kunayo tatang? Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na? Way, tadda ka di parikaw. Ay nawaw, apay anapan paylaang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen tatang, adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. sapay la kumaat di na alamidin day ta iti apaw. Narigat nga tatagbagkat iti nagdagsay. Nalpasin na Felisa. Nabunag kumataminan. 500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko nana. 500 lang. Wen, adda ka di parikaw. Apay 500 lang. Kat 30 bucks day nana. Kan medyo adayo dito ayan nyo. Wanda, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pay lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsentim pabunag yung kanyak nana. Numabalingkit na yunan yung kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kayat ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kayat ti kasta, ha? Diyak kayat ti naririunay. Ubing ka pa'y lang, ang kasta ka matay. Ropat kwarta. Agmeryenda ka pa anak ko. Nagluto ak iti paboritom a bananak yo. Ang yaman aklaunay, nanang. Ay nawaw, apay kasta ngay, kasla saan ka naragsa? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken ka aya. Impabulag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw, nagadon? Kan medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbakak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da abakat. Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti simento iti nangalaak. No naririak kay pabunag na kano iti sabali. Awanan panunot da abakat. Basta ubing ti ibaon na, sauran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento nanang. Nalpasen Siyak pa'y ti ko na manakaw. Asino ngay tinangibunag kadagijay. Ni Renz, Abigail anak ko. Naimbag man takayat na nanang. Wala, tamay samot na dyan nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alisto nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwarta ngay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single ma'am ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni Manang Lorenza ti agpukpukaw nanang. Mala,
Aramidem latan ti rumbeng nga aramidem. Siya kon ti makisarita kan kuana. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas dyan, nana? Ay nawaw. Ti anya, 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti intedyo atang dana. Day ka day. Apay akas dyan, nana? Apay, di na kaya ti 500 daya. Awan mat may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ka? Ala, bagkatin nyo dagita asiminto. Ta isubliyo iti waiting shade. Anya? Aramidin yaw, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun ti kasta kapanunutan nyo, nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, nuawanon ni Bagam, pumanaw kan. Di ka agiskandalo iti parangan ba? Anya ti may imbaga ni Manang Lorenza, nanang. Ay kwa, dalaing may na sinaludsod, anakaw. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Rains. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diya mo saan siguro nga imbaga ni Rains ti pudnaw. Iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday dyan no bilang, nanang. Ay, diya mo kadagita at tao. Sabali nga min ti ubing itakag, nalaingdan nga agulbog. Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsod lang gayam. Awan ti makagapaw, tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit, talagang inbak-bakit nan ti kasjay nga ubali na. Anya tinagsaritaan nyo aya. No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod tatang. Awan na bigil ija aya. Awan ang nakitak tatang, jak amu ano adda iti unag. Ang mga no di na amo ti kasta nga aramidin ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti dayja abakit tatang. Renz, anak ko, inton sumaruno di kan mapmapan ijay. Wala na. Sayang lang ti bannog mo, no sa uren nakamit lang dayja abakit. Adda ni Renz kabsat. Apay ti apaw. Anya ti ba ipaay nakatakayaw? Adda ko mamanon ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon dayjay. Danom ka day. Wen kapsat. Jakmet ngamin mabagka. Lading itay. Ngam saan miya palubusan ni Renz kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Wala. Tama nga no sa uram manan ti ubeng. Anya. 500 lang tintin mo atang dan na itay. Ita, nagtured kang umay dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag kadagita dalaw. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammong tirigat na kabsat. Apay ngay, nanang. Di yung matgayam impabunag ti danum tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing di ta, nanang. Di dangarod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot. Ay, jakman amu kadagi jay. Si madut damot taon. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amamom dita. Okay, inton bigat latan, nanang. Masapol nga ada maibaon, ta saan ko amasango abagkatan dagijay. Nakarkaro kayo manen, taadaan na yan nyo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko ken ka, Abigail ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mat ngaminen daduma a maibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uren manan ni nanang mo. Sa uran? Wen, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags asimento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 tiinted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Ta ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot mo.
Isu matlagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam mi ida. Day tatipod no, ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman aklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatlaang ang titangdan mo. Tamang ano ka sa pulang matan. Kasapula ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 laang kanong matintad ni nanang keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang. Nang runak at narigat mati agbagkat. Bilibak keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay ang balon ko iti pagadalan. Saysaya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman aklaw na, Auntie. Nakita tinted mo akwarta iti dayjay arrange, Abigail. Apay ka din nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang nanang. Apay amang tad ka iti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na nanang. Wala, ngamarwam damit no kasta kanayaw. Ninayon ang paygayam ti inted ko atang danayday. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kayat mo asawan sa ora. Amuyo daytan nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimata nga kiti manok. Ay nako, apay gimatang kapailaan. Wana, tada kwarta apong. Kitaan nyo. Nagkatuwa kwarta apok. Intendan ta bigil ti husto atangdan ko apong. San nga nga dayta? Ninayunan na pa ititangdan kong inted ni Nana Felisa. Itimbulag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsaya atay no kasta apok. Ungar apong, nasayaat ng tabigil. Sa nakas kininana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabin ng tabigil, mapanak man apong. Ay, wala. Isupay ti itid na kin ka, Apok. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Mga nanang. Sana ka mabisain. Ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukasta nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak no apuyo. Anya nga ta ti mariknayaw, naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukasta nga rod, aramidon nyo ti husto nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagi panyo nanang. Ay nawaw! Daytoy kat maysa a palagip kada tayo. Adi tayo rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Tadayta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.